MLE kanot silong uba dalbot nongrum ula ong. Bakum MLE uba upajba ula penjob. Umla ban ai kam ya kisamla. Henry ula ban ai ya kejingkermen da kaba kenmau ya kapor kaba mau ule. Ula pen kenmau ha kapor ha kaba kejela karaki ya kejingdap san posnem. Ha kaba mau pat Hamadan Malki ula yakhi ban dawa penjelan ya kasnem. Lani ka age relaxation bat kane kamat kala urlang. Ka jingjap ban yakun ya kajing penjelan ya kasnem ha kajing tepkam kalong kajing yakun kajong u na kabenta kajing kermen jong kipajba. Ula aingu ya ublay bala aihu ya kajing yaisha bat kajing yaine man yakun ya kini kimat kijura kiba kum kejat benriu katrang dik bandon na kabenta jong kalawai kaba parnai. Susu habede but ke reservation policy na kaleng uba dalbot ulaong kiba bun ki kren halor ke job reservation policy. Hanrei maupat uladep ban ai jingmut sya ke expert committee habede but ka academic reservation policy. Ulaong bakat nongut kila ban yok kam ha ke job reservation policy. Hanrei kabadon kam kadai ha ke academic reservation policy ha ke baki kun samla kinyo ka ha ke bakerpang ha ke ban puli ya ki kerdan ke baper. Ong berbor adu apor marum politics baik kun samla wanum milenti ane kermen na kabenta bangangan da job man aikam manum la man aikam ningala po man aikam hub ngala man kun ko hub ya ke kermen maka kam kan nula ban ai ko mentan sipongut sanut perlu garu sanut khasi silak ngut sei ki batampa ka age kana kelanang ya ka kanum de basa aju jadi lor tanong rim na songo yu blay bla penokam mo na pleng ki wei pat ki amali haga sngi hau arjar arkwa ngiraki ka sanpo 50th anniversary celebration jo state hot day ngade wei na pleng ki amali ba shong po malki ground ka pleng ka talang bakriat san sngi san miet ngai khuni san tali ki issue bagini south tali ki issue ru kidon on the process kawai de boundary issue kawai ILP issue kawai de ban penkria ki perlok nong song snong hang te po thami molong kawai ka age relaxation ka de blong kam de ban onga de ka sungu ublei open kam bat sisa ngayo penurlong bangamla ban ai ban penkermen ka kam nga penkermen pat ka ho yang ka bagamut mai khuni ka ho ka bagidon pat ki ba ladu masuk nama kelakut ke age pentah kesini lesai ani menin kawan part extension san senem kata ngayo phone call yang kubli sibun ba dalbot ba fia khun ba nginayo ya kaban continue san senem ban apniti ke kam jadi kata mai khun di ka ho masungu pada ublei penikai nga ban nomlong lede tong ba sai ba yaisha rei bla pun kup lede dak jai ne ha wangit scam ki issue wat ka state reservation policy ndon bakaren ngarung api kapur wada government lai ba kinsa sei no shen ya ka report ndai ka banga sanut kalau ndon bakaren ndai ngalalit ban ai jemut habli ka kan bi reservation ndon bakaren menurut ndon bakaren ngan api kata kapur mara ka kompelinga man habya ban sim ka extreme step nam ta kabit kabian khun samla ngan le kata bangan api kapur ngan pe ka idon ta report ndai babun borok iker metang ka job ndai nga itu ipi da brom kamin hi ka bang yakun ka din ta academic reservation marka job kumusyo ang pi dang yo coming way ka mentoy ta ka family le ka academic dar kiwan pai na ka professional courses ka jongki kiyo ban sengkam kiyo ban aikam kiyo ban thaukam kiyo ban generate employment kanop sim sibun ka por sa sisien ka ban pau ya kijing kemen kijing sungu yo blay